Ibiro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa munani Kanama 2023 byatangaje bamwe mu bayobozi bo mu ntara y'Amajyaruguru bakuwe mu nshingano kubera kunanirwa kuzuza inshingano zabo, harimo gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Iri tangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ku wa munani Kanama 2023 rikaba ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iri tangazo riragira riti: nyuma y'isesengura rimaze gukorwa rikagaragaza ko bamwe mu bayobozi batashoboye kuzuza inshingano zabo, harimo cyane gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda nka rimwe mu mahame remezo Leta y'u Rwanda yiyemeje kugenderaho, none ku wa munani Kanama 2023 abayobozi bakurikira bakuwe mu mirimo. Mu biro by'intara y'Amajyaruguru, Mushayija Geoffrey wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara yakuweho, asimbuzwa Nzabonimpa Emmanuel nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara w'agateganyo. Mu karere ka Musanze, Rumuri Janvier wari umuyobozi w'akarere yakuweho, hashyirwaho Bizimana Hamisi nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Kamanzi Axel wari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yakuweho. Twagirimana Innocent wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinigi nawe yakuweho. Musabyimana François wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi nawe yakuweho. Mu karere ka Gakenke, Nizeyimana Jean Marie Vianney wari umuyobozi w'akarere yakuweho, hashyirwaho Niyonsenga Aimé François nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Nsanzabandi Rushemeja Charles wari umuyobozi mukuru w'imirimo rusange yakuweho. Kalisa Ngirumpatse Justin wari umuyobozi ushinzwe ubutegetsi n'abakozi yakuweho. Museveni Songa Rusakuza wari umuyobozi ushinzwe gutanga amasoko nawe yakuweho. Mu karere ka Burera, Uwanyirigira Marie Chantal wari umuyobozi w'akarere yakuweho, asimbuzwa Nshimiyimana Jean Baptiste nk'umuyobozi w'akarere w'agateganyo. Ibibaye nyuma y'umuhango wo kwimika uwiswe umutware w'abakono. Uyu muhango wabaye ku wa 9 Nyakanga 2023 ukabera mu karere ka Musanze, ukaba waritabiriwe n'abantu batandukanye. Byavuzwe ko bageraga kuri 500, bakaba bari barimo na bamwe mu bayobozi, hakaba hari imitswe witwa Kazoza Juste. Amakuru avuga ko byabaye ngombwa ko abayobozi bitabiriye uyu muhango bahamagazwa mu rwego rwo gutanga ibisobanuro ndetse no gusaba imbabazi. Ku wa 18 Nyakanga 2023 umuryango FPR Inkotanyi wamaganye uyu muhango wakozwe kuko usubiza inyuma intambwe zatewe mu kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Ku wa 20 Nyakanga 2023 Gatabazi Jean Marie Vianney wagaragaye mu bari bari muri uyu muhango nk'uko bigaragara mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, yasabye imbabazi kubera guteshuka kuri gahunda y'igihugu ya Ndi Umunyarwanda. Ku wa 23 Nyakanga 2023 abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bahuriye mu nama baganira ku bumwe bw'Abanyarwanda. Mu nama nyunguranabitekerezo ku bumwe bw'Abanyarwanda yateraniye ku cyicaro gikuru cy'umuryango FPR Inkotanyi i Rusororo mu karere ka Gasabo. Kazoza Juste wimitswe nk'umutware w'abakono n'umwe mu banyamuryango bitabiriye iyi nama, akaba yarasabye imbabazi ku makosa yakoze, yizeza abanyamuryango ba FPR Inkotanyi kutazasubira muri ayo makosa. Ku wa 24 Nyakanga 2023 Endoro Cyahanampuhwe wari Vice Mayor w'akarere ka Musanze ushinzwe ubukungu yeguye ku mirimo ye nyuma y'uko yemera ko yakoze ikosa ryo kwitabira umuhango wo kwimika umutware w'abakono nk'umushyitsi mukuru. Ku wa 24 Nyakanga 2023 kandi Vice Perezida wa Sena y'u Rwanda Nyirasafari Esperance yasabye imbabazi Perezida Paul Kagame n'Abanyarwanda kubwo kwitabira umuhango wo kwimika umutware w'abakono byagaragaye ko binyuranyije na gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge Leta ishyize imbere. Kuri uyu wa munani Kanama 2023 hakuwe mu nshingano bamwe mu bayobozi bifitanye isano n'umuhango wo kwimika umutware w'abakono.